whakaala whalahia tu hane he tolo da wala tala tutupu ke lata ia moe awhiawhi nei. Whakamua kua manako e lilifu palimia, ko lilifu ko Dalton Tangilangi, ke whakamawhana ke tau tangata he motu ke kau whakalataha, mo e tau whahinga hua e whakatuwhono ke tau mga aho uka nei, mo atu ha kua hoko tua e tau tolu ke he matahiko he tau. Whamarolo mai, marolo e whakatuwhono, marolo whuki do office ane ngā hua. Kei ua whakalore laure mai do office hako mna whakalofa whuki au e lau tolu, ai lau mna momohina gai whuka lau tolu, ko e mahani he tau matutakianga whuki. Ni sulani bia ni mo atulonga ke he tau no tu mau ke mahani he ngā hua ke lata me COVID e. Pehe palemia whakauia ia ke tau whakaholoanga ki he leo taonga he whahi tau poe kua mali, mo i tau tukita ki tau whahinga hua leo leo, whahi malolo sino, mo e whahinga hua mai tau tangata. Pehea ia ko e manako fōki he whano i ki puli, ke whai whakaholoanga pihia ke lata e mo i tau iloanga he tau tangata. Kai pehe e lilifu palemia, aonga lahi fōki e tau whakailoanga ni ko tuhia pauaki, mo e lolomi ai ke tufa ke tau kaina takitaha e motu. Se amana ki whuki au ke tuwhi lau tolu tongani ne pōki angiai, e tau pamphlet, ne taka e mo e whakamahino, e tau seanga ia, ke tau kaina takitaha. Ka e ua uta whakapulangi ne wha uka whuki ke moua, he tau tolu a tau matakainanga. E tongani a, koe tau seanga, ai whakanoa e patu whono mo tau taku osi na tau tolu. Ai mua atu e hapua atu peto ke aro tolu hatu tolu ngau e frontline ga. Si pese horonga e walele munei mai la whai pui anu ko behe kua mau po kua toifi mena tupu ko ilai tu tolu na mawhangi ngai ma le walele New Zealand i Akalana. Sa ko nei ne wha ne siwi he do office e do tangata kau mai si tātu whuki do hātaki ke aro tolu do mena ke tausi ke mahani pui kai mua tu ke mahani he male walele ke ua ora tō ta whahi ke whakamahau na lo tolu si o whakahaku. So hei e tau hātaki ke whala tau mena tō mou e whakatang hau ke hau he mutu. Si whakau au ke laulahi hoko mai ke maho ne he whanongonongo ha he eila he ai whai mana si manaki ni ka whalanaki bihea whanongonongo bihea tau tangat tō mitake tō tō kai ai behe na ia nonofo noa ke maho nei mautali tu mau. Koe tau mahina kua mole ne whakailoa ai e talianga he whakatuwhono New Zealandi ke totongi ai e tau vai pui ngā ngāo ko visi ke lata e mo niwe. Kua whakamoli mai fōki he ulu whakatonu lahi ko Gaylene Tasmania, koe 50% he puke tangata niwe ka maua whakamua, mo e whalanaki atu a lau tolu ke he whakatuwhono New Zealandi ke maua ai fōki to langa matai ke lata e me whaone toi. Koe mahina sepetama ne whakamoli ai whakatuwhono New Zealandi e tau seanga nei, koe taha he tau whakaholoanga New Zealandi ke tau motu koe tau Realm Countries ko niwe atu kuke ai lani mo toke lau. Koe mahina kua male mahina o ke taupa ni tūtala e a BCN News mo e taha pulotu ke he tau vai huki pui ke he aonga pulotu Auckland University koe ke kafo o Dr. Helen Petosis Harris mo e talahau mai a ia kua amana ki e tau huki nei ke maua ai he mataulu he tau fōu po ke matahiku he tau nei. Ka e tō whai mahina fōki tō maua ai e niwe ha koe tokalanga lahi e tau motu lalolangi kua whakatali ai ke he tau vai nei. Talahau mai e COVID Committee he whakatuwhono ko lau tolu ka maua mua ki he tau huki pui nei, ko lau tolu e tau tangata ngahua ke le veke motu mai he ngā ngāo COVID hongofulu mahiva. Ko lau tolu ia fōki ko tau tangata ngahua ai ki tau whahe ngahua katowhia he motu ko e tau frontline staff. Talahau mai e ulu whakatonu lahi ko Gaylene Tasmania, nā kai pihe ka maua kai he huki nei tō tului he huki nei e ngā ngāo. Po ke ka huki a koe to nā kai maua koe he ngangao. Koe huki nei, koe huki pui, kai mai kia ngaia ni whalu ke maua. Koe maam hea ho i ne awhi ne hea tuai e palemia mo e kapenata niwe ke whakawhileweia whakamua mo ia e lilifu iki pule fō he Foreign Affairs ha New Zealand ko lilifu ko Nanaia Mahuta si piha fōki mo e taha he tau iki pule langmatai kia ia ko lilifu ko Aupito William Seal. Whono hako ne manako. Ke whakatu tāla mia ke mahani he tukua te tau whakamunuena ke he kotawha fō.
Ai mui mai hena ia tonga ni ne whatau se manako whoki au ke taha whoki e tau ki pole kamna toko whāni si talia mo ia ki tau se ke mahani he tutala ke he whakasino me so sum si hau hena ia si hai e motoro tau whatu talanga nea mai meke whoki ni he tau ki pole ke moa whai ngā ki tuko tu whoki lau tau whalafu kai mua atu whoki mo hingoana lau tolu ne kisia lau tolu ke tuku atu whoki ke mahani e tau manatu whakese ke he tau ngā hua ke he mga hautonu nei kai tola he whakawhituianga na kai ni ko iki pole ko mahuta kai pia whoki e hana iki pole langmatai koe e rola he toto e mua atu e tau mtakai nanga ni wehe toto na whi mangel ko au pito sio Whiawhia lahi e palimia ko lifu ko Dalton Tangilangi ke matutaki e tau whakawhituianga mawhalaha niwe mo New Zealand mua atu whoki mo e ki pule fōu nei ko e lilifu ko mahuta hako ia ka lewekia e ke tau motu I whafo New Zealand tunga e motu ko niwe. Ko e kawe manatua ne kua whai mngaho he hoko mai ai ke motu ka e naka I la whakangahua ia ko amanaki ai ke whakangahua he tau fōu he mahina matahiku he mahina ha Januari. Talahau mai whoki e palemia he māmea aho nei, kua manaki e kapeneta ke kamatanga hua mo e tau tagitaki he board fōu he telecom he tau aho I mua. Kua whai mga aho he whai whakatoloma ki e tau whakahaloanga ki he kawe manatua, mai he mahina ha Iuni ke mahina Novema, mo e kua iloa he māmea aho I Neafi, kua liu whakatoloma ki atu whoki ke he matahiku he mahina Januari he tau fōu. Talahau mai e ofisa ngahua ha Telecom Niue, ko hana nukupanga, kua mautu ai e kawe manatua ki e whakangahua, ka koe whakatali atu ki he tau pulotu loea, hane whai whakamaopopo ki he tau kontuleke, mo e whalu e tau motu tunga I atu Kuki Ailani. Ko hu atu whoki a BCN News ke he lilifu palimia, ke he tuanga, ke he tau whakaonganga he kawe manatua. Tunga ni aila o nono whakamakutu gei, kai pita he mai longa tunga I atu Kuki Ailani, whalu tau se anga lau tolu wa, si tunga ia he wake se au ringa inoa whoki, tau whai tau se anga bia, ka koe me longa tolu na lahi numela ko ia, tau se lau tolu, ka tau mnea ke ono whakarulahi, ki ai ka hoko mai e mga hala ia, hako na iloa whoki. E cable in hau nei, lahi whoki e space po ke lahi data wa whenga. Sika pehe tosa tō po ke ai osi e whaanga tō tōru pese ni ko whia nei lalafi mea kai ke whaanga osi. Pe ngoi pungala tō tōru ke tonga pe liu fua ke atu ke tā motu, ke mō me tō tōru tā tōru ke la matai. Whauro tau mene ia, longa tō mea hai tō nono ki ai. Ke mauto nei kai na kai la nono fa makut kai mtaki na nofu ke nono ta whako ka ngahua mtaki ngā mea e ako e puhala toi ne he tau se mai he kamatanga si taka kanohu e ne ta mai a telecom mai he putufono ke uta ki whaka company ke whio waki mai wharu na tau se anga he wharu motu whoki. Pehe mai a Telecom Niue, maua ia ni e whakakiseanga whakamua, tōnā kai malikisi hake e tau tutongi ka whakangahua e manatua, ka e tō mua atu e mitaki mo e mawhisi he tau lākau fōu nei ke tau puhala uta mo e whakawhanu whikau. Kua whakamoli ai he matakau pulinga hua he whakatuwhano e katoa whaanga ha Maureen Melekitama ke ekea ia mo o titanga hua he whakatuwhano. E whakaosi ai tau tauseanga ke maua e tau tohi totoko atu ke he whiwhilianga he matakau pulinga hua. Kua maua ai e taha whailoanga he maamehea hoi nea whi mai he ofisa he matakau pulinga hua. Ne pehe ai ke he whakakaupaanga kua whawhasi ai ke ahong whulumawhitu he mahina Novema ke lata ia me tau tohi ale halau tolu kua manako ke totoko atu ke whiwhilianga he matakau pulinga hua kua iloa ai nā kai whai tohi totoko kua maua ai. Kua mena ia kua whakamoli he matakau pulinga hua e halau tolu a whiwhilianga whakamua. Pehe e whalu ne nā kai whiawhia po e nā kai Italia ke tau whiwhilianga nei he matakau pulinga hua I loa tuai ni tōpihia e whakausianga. Ha koe mena whakamangahau ni ke he tau tangatanga hua whakatuwhano, permanent public servants, ke tuku atu e tau tohi ole totoko. Nā kai whakangofua ha tangata kehe, pese ni kua manako ke tohi ole atu ke punga hua ia.
Ke whakausia ke do walatala he a whiawhi nei, kua whakausi he māme hao nei, e hongofulu e whahitapu, he tau whakakoanga, he matakau whakapuloa, mo e kautaha TVNZ, takitaki e laua ko Barbara Driver, mo Lee Taylor. Nā toko tolu ni e matakau whakapuloa tāla ha PCN he mga au nei, toko ua e tangata pokiata, mo e toko taha e tangata tuhi tāla, mo e whakapuloa tāla. Ko mena ia ko whiawhia lahi a lau tolu ke maua e tau whakakoanga nei. Talahau ai tau tangata ngahua he whahe whakapuloa tō taha e mitaki e tau whakatokaanga nei, ke lata ia mo e tau puhala ke whakahangahanga mitaki aiki, e tau puhala kua whakapuloa ai do walatala, ke lata ia mo e tau iloaanga he tau tangata he motu. Ko e tau whakaholoanga nei, ko whakatupe ai he kautaha Pacific Corporation Broadcasting Limited, mo Pacifica TV. Si pia ha tau tōlua tau walatala tutupu ke lata ia mo e awhiawhi nei, kia mwine po, nono wha.